بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، جهشتنا حديثة بستوهشتش كتابا ما يا الأربعون النووية، 40 إمام نووي. حديثة قالك يا مهمة عندك وعظ نصيحة بيغنبري خدي عليه الصلاة والسلام الأصحاب خد كتن وقت اختلافات شد بيت وفتنة زيادات بيت الإنسان ده شكتن في حديث ذات بما ديار بيت. عن أبي نجيح اشكسي أبو نجيح العرباض بن السارية رضي الله عنه أوجي عرباض كري سارية خدج راضي بيت قال قود وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بيغنبري خدي عليه الصلاة والسلام رجاكي وعزك دامه أفجي رجاكي بشتون في جاس بيدي بيغنبري خدي عليه الصلاة والسلام زفري بري خدا أصحابه عندك وعظ النصيحات الوانكر موعظة وجلت منها القلوب، يعني أبا وعزك هو صبو دلت ما يعني اللارزي دلت ما الترسيان بري وجلت يعني خافت ترسيا منها القلوب منها زفرت بو موعظة يعني جبر بو وعزة قدل ترسيان رجفين وذرفت منها العيون جبر بو وعزة يعني جاوت ما تهجر رندك بين رندك هاتنا خاري اش فيه ديار بيتون كود دلي اصحابه چند نرم بيها اون چند حش خودي حش پیغمبرت عليه الصلاة والسلام. فقلنا يا رسول الله قلت ما قلت اي قاصدي خودي كأنها موعظة مودع افو عزهر وكي وعزوية اوي خاطر خاط خازيتا فأوصنا هندك وصيتا نصيحة المبكى. قال پیغمبر خودي عليه الصلاة والسلام قلت أوصيكم بتقوى الله وصية من أبايا بوهوا نصيحة من أبايا وهن تقوى خدای تعالى بكن. تقوى جي أبايا إنسان بين خو عذاب رب العالمين عز وجل برجانك بضانيته أو شريط أمري ما كره أم جيبينين أو شريط نهي ما جي كره أم خواج دور بخين بجنة فيه التقوى. آياتك دا رب العالمين عز وجل بجيت ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. قلت ما وصية أمتي تبرها ويتكره وهشيار بن تقوى خدای تعالى بكن. يعني تقوى او امت برا مجي امري وانجي هاد بكرن. تقوى ما قلت اويا انسان نزيك وتشتانا بيت وعملا بيتن اويد بيت السبب عذابه ورب العالمين عز وجل جي عاجز بيتن وما عذاب داتن. وصيته كي اويا اشتينجي پیغمبري خدای عليه الصلاة والسلام قلت والسمع والطاعة قهداري بكن وخبر بكن يكي دفر بما قلت وإن تأمر عليكم عبد يعني أبا بحثي مسؤولية هوانا رضا بريت هوا يعني قهدريا وبكان خبري وبكان ولو أف مسؤولة أف أميرا يعني عبد بيت يخلان بيتن چونكي أمنا بري خدانا كاني أف أميرا أف رضا برا أف مسؤولة يكيش بنا مالية زنگين فقيرا لوا كريتا نخير ما دم يبيا رضا بر قهدريا و ديتا كيرن أما شريط باشتا حكي شركا خرب أمري مكر يعني ناتش بيت أم قهداريا چو مخلوقا بكين چونكي ما حديثة كي هاي وقاعدة يجي پیغمبر خدي عليه الصلاة والسلام بيجيت لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق يعني قهداريا چو مخلوقا نايتا كيرن بأمريا رب العالمين دا عز وجل. يعني هالوصى رب العالمين قرآن دا أمري ماتكتن يا أيها الذين آمنوا أي أبد خدان إيمان أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قهداريا خدي بكن قهداريا پیغمبر بكن عليه الصلاة والسلام وقهداريا ولي الأمر خب كن أفا هم أمر خدي المكر همجي أمر پیغمبر خدي عليه الصلاة والسلام يلمكر. وتحدث كده پیغمبر خدي عليه الصلاة والسلام بجيت من أطاعني فقد أطاع الله كي قهداريا مبكت ريكم دا بيت فقد أطاع الله أو قهداريا خديت كتن ومن عصاني فقد عصى الله أو بأمريا مبكت يعني بشتخب داتا من بلا بظن أو بشتخي دا خدي تعالى ومن يطيع الأمير فقد أطاعني كي قهداريا أميري خب كتن رفا بري خب كتن أو قهداريا مني كده ومن يعصي الأمير فقد عصاني أو قهداريا أمير نكت بشتخب داتا بلا بظنتن أو بشتخي دا يمن. يعني أفا عقیده میا باوریا میا اما گلی مروفت تی سر وقت مدا يعني اوی مسئله
هما مسئله که صناهید بینن دیوانا دا سمین برا مسئله سیک و بازار ده بحثی امیرا کن بحثی مسئولا کن ها نویتا به معنی هاتشتا که امری مکر بید امری گهداریا وکن نه حکر مسئولک ریوا برک بیجیتن ان رشوت بکن ریبای بکن یعنی شورک خراب امر کتن ناچی بید انسان گهداریا وام کتن و پشت هنگی سرمه همیه واجبه ام دعایت هدایت بواب کن چنگی هکه او چی بون ام مده چی بید یعنی هر واسه ام چوا بین اوج دی واسه بین یعنی و مسئله حق ام گلک هشاری خوابین یعنی هکر ایک رابط سمین بره پاوت مسئوله که کیف خلق بیتید دی بیجید ماشاءالله سیده و چندی بجرعت و بجسارت همه راحتی طاوتش کسی ناترسید بلی اوش را جاهلانه یعنی دیوانا دا سمین برا یعنی جی هندینی نمرف پاوت وانه ها انسان دعا بواکت دعایت هدایته یعنی هر واسه نصیحت الوادی تکرن منو امر پیغمبری علیه الصلاة والسلام حدیث که دمانه بجتمع الدین و نصیحه دین نصیحته اصحاب جو قد قلنا لمن یا رسول الله بو کی نصیحته جدی ماهی که وید بجتمع ولی ائمة المسلمین بو امامت بسلمانه اویا یعنی امامت بسلمانه اد بنا ولی الامر انسان بشره خلطیات کد که مصیت تی انسان دعا بواب کتن اما ناف دیوانا دا ناف خلق دا یعنی خبره بجنوان اخفت نزفر ام بجنوان او راستی عقیده مدانی نه بشت اینکه پیغمبری خودی علیه الصلاة والسلام گود فإنه من يعش منكم بعدی یعنی که پشتی من ساق من توا یعنی خدای تعالی عملی و دریش کتن پشتی من ساق من توا فسيرى اختلافا كثيرا دی بینیتن گلک اختلافات دی چه بید یعنی گلک اختلاف دی چه بید ناف دینه دا ناف عقیده دا ناف عملان دا نستر وقتی ما وصیه ید بیا هزار یعنی گروب حزبه هر ایکت بجید یا راست درست ازم و ایک حش ایک جنا کتن اما تو حالتا دا انسان دی چه کتن وکیت آیتی که دا رب العالمین عز و جل امریمت کتن واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا یعنی هن همه خب بانکی خودی و یعنی دین خودی و گریدن و نبنا حزبه نبنا گروب نبنا پارچه بشتی اینگی انسان دی چه کتن پیغمبر خودی علیه الصلاة والسلام و حدیث دا گوتما فعليكم بسنتي يعني امانت هوا سنتا من دي فريقا من هرن يعني وقت انسان مسألة اختلاف ديت ونظنت يا راس درس كيشكا ادو سنتا پیغمبر بچيت عليه الصلاة والسلام بشتي انجو دي فريقا كي بچيتن وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وتما امانت هوا سنتا خليفة من چار خليفة مايتي دست بكي امام ابو بكر خودش راضي بيت امام عمر خودش راضی بید امام عثمان خودش راضی بید امام علی خودش راضی بید او امر پیغمبری علیه الصلاة والسلام یعنی ام دو فرقه دا بچین هکر ایکی عمل کر کر سناوی دینه ام دو بجنه برا پیغمبری خودی کریه علیه الصلاة والسلام نکریه هر چه خلیفه کریه نکریه هکر تو ترکی او تخب سنتوان و باش گریده الراشدین یعنی اوی سر حقیت چن ديف حقية چن بو خلق جي حقية بيجن المهديين او نهاية رب العالمين عز وجل هداية وانداي بشتينك پیغمبر خودي عليه الصلاة والسلام قلت اما اضو عليها بالنواجذ يعني خواب ركوفانا و چواب شدينا بالنواجذ بحثي ضدانت كرسية وصا ركو يعني بشدينا ركو نبردا وإياكم ومحدثات الأمور بشتينك پیغمبر خودي عليه الصلاة والسلام قلت هشياري واتشتابن یعنی اوید دینا ناف دینه داد که ناف دینه داد یعنی خودی نگود بید پیغمبر نگودی علیه الصلاة والسلام هر چهار خلیفه نکریه اکرا بید ناف دینه داد تشتاکی زیده کد بجید خیره و کت عمل و بحثی بانه بشتینگی گوتما فإن كل بدعة ضلاله یعنی بزانن هر بدعتک هبید او سرداچونه بدعه جی اویا او شغلیت ناف دینه دا سر وقت پیغمبر علیه الصلاة والسلام نبیه سر وقتی خلیفه نبیه یعنی پشتی وانه ایک بیتن تشتاکی بکتن اف دینه دا یعنی زیده کتن بیجید خیره اما هکر چه دلیل بی نبید قرآن دا نبید سنت دا نبید حیاتا اصحابه دا خلیفه دا نبید سن آد بجنوی بیدعه پیغمبری خودی علیه الصلاة والسلام گوته ما فإن كل بدعة ضلاله یعنی هر بدعته که هبید او سرداچونه
ضلالت چیه؟ یعنی طاریاتی سرداچونه. اتروایت که دیده هاته و کل بدعت ضلاله و کل ضلالت فی النار. هر طاریاتی که بید سرداچونه که بید او ناف آگیره ده. به هنده اقامه دینی خواه یعنی درستایی پسیار کتن گره لهشیار بیتن وقتی یک عمله کتن هم ده پسیار کنه اف عمله خود گوتیه آن نه پیغمبری خودی علیه الصلاة والسلام گوتیه امر کریه آن نه. رواه ابو داود ابي حديث روايات كتن والترمذي وقال حديث حسن صحيح. ترمذي جي روايات كتن وبيجتنا ابي حديثك حسنه ويا صحيحه. ابي حديث ده ضمن مسألة مازنتاي داس بيكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم گوتما از وصيته وات كم هم تقوى خودي بكن والسمع والطاعة ابي زفرد بولي والامر حسك بلا اف ولي الامر هوا عبدك بي غلامك بيتسن گهداری یواب کن. به هنده پشتنگی گوتما هر کسی که پشتی مساق من توا یعنی خود عالی عمری و دریش کتن ده گلک اختلاف بینیدسن. مثلا ویگاوی خوارج ایشولان اوید گل و مسئولان روابران حسکن دائما اوید بشکین و امام علی که شهید کر نهوان خوارج شهید کر ای امام علی شهید کره عبدالرحمن کریم الجم حافظ القرآن بی ها مشکله ها چه بی؟ چنکی خلیفه ریوبره به هنده هکره هوا اگدید پاویت ریوبرهید بسلمانا بزن اول صفتت خوارج آریه نکوانیه های بیجه اول نسخیه که راستی بیوسته دعا بوان بیده کرن اما خلقی مجیه خصایه هکه انسان دعا بکتن بو هر کسی که یعنی بچه وکی نرمال برای خود دانه اما وقتی دعایت کن بو مسئوله که بو ریوبره که بو ولی الامره که دعایت هدایت بو بیده کرن تو دبینه حمیه خواه گلوه کرد دشمن دی بیشت اوه خلامی وانه نخیر اوه امری پیغمبری علیه الصلاة والسلام بنده و مسئله وید مروف گرک لیه شیار بیتسن و یادی موهی که جه بحثی بیدعا کر خاصتا صوفی اوه ردیه یا بو صوفیا یا دست بکی بو خوارجا او مسئله بیدعا جو بو صوفیا یا هندک عمل دیکن دینی مدان نهاتیه پیغمبر نکریه علیه الصلاة والسلام و نوه بده کنه بیدعتا که حسنه اما الولی پیغمبری خودی علیه الصلاة والسلام کتمه فإن كل بدعة ضلالة يعني كل ابو عمومي عام ما آياتي كده رب العالمين عز وجل نبجتما كل نفس ذائقة الموت يعني كل نفسك كل خدان رحك تقوم كتمرني به استثناء همي كز دي مريسن جبالي فيش عند الدين ماذا بدعتك حسنة مانينا وبالكي دك مسألة هبن يعني سنتك يا هات يا برزكيرن بشتي انكي ايك رابط اوي احياكت او درسته اما والله بدعها بدعته اوید بيجن بدعتك حسنه دليلان جي فعل امام عمر دي بيجن پیغمبر خودی علیه الصلاة والسلام 11 ان 13 ركعت تراويح كر امام عمر بشتي انكي رابط جماعت خير كر مزگفته و 23 ركعت نوجه تراويح كر دي بيجن اوید بدعتك حسنه حكم رو بري خود بدا اصلا تراويح يهاتيها كرن و هیوا رمضان هیوا عبادتیه خب پیغمبری خودی علیه الصلاة والسلام نگوت یه اصحابت خو 8 رکعت تراویح بکن پشتی اینگی سیاوی تراب کن یعنی چه حد و سنور بو ندانه یه گوت مثنا یعنی عبادت شوی 2 رکعتیه هکه یک رابط حدس بده تراویح بکتن نابجنی خلطه عنی هر وصا امام عمر ویهد کتن ما في حديث ده پیغمبر خودی علیه الصلاة والسلام نگوتما امانت و سنت من عن الرقامن و امانت و سنت خلیفت من امام عمر شوان خلیفه نه خلیفه دویه اجباره في چند دیوانه بیده بید عدد حسنه یادی جی عرف و عدد فرق عبادت برقه هر دوش اکو دو جدانه عدد بجم سر وقت پیغمبر خودی علیه الصلاة والسلام سیاره عربه هبان آنجی او سماعید بانگا هبان آنجی دی کار اینا با چونکه اوه یعنی جیانا مروف صناهید کتن یعنی مقصد الشریعت انسان ده گهین تایبوی غیری خواه مثلا او خانیید وگاوه یعنی هکر هنگی جهبان اوش ده چکر بان فیجا اوه مسئله که یعنی گریده دنیای وه اوه عرف و عدت اما دین توقیفیه اوه خوده گوته اوه پیغمبری خوده گوته علیه الصلاة والسلام چونکه تحدیثه که دا پیغمبری خودت بشته مثلا لیبن من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد كنا ديني مدى تشتكي احداث كت تشتكي ايجاد كت تشتكي تازه يعني النية
بلا هنگی نبی ناف دین دا بیشت فهو رد و نایتا قبل کنی مردوده من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. و روایت کاری در پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام گفت اما کی عمله که بکتن اگر ما های جنه بیتن و کی عملی من نبیتن او جنه تا قبل کردن و مثلا حق منوف هشیار بیتن و همه جارا بیتعه یعنی هکه ای بیتعه که داری خینیتن بلا بچک بیت او دی بیت وسیله سبب بو بیتعاش فيه مصدر بهند بیتعه والله حمد سيئة يعني حمد تالكية ناش بيت منوف بدليل عملك بكتن الشريعة مدى. الله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.